tamasirin dia ke sosok gande sepeda. Desa nama Riga agak daeng, agar riasang bersenang-senang dahulu bersusah-susah kemudian gitu loh. Iya nato datang di deule malupai. Nau pojila daki jedai. Padamu isa digolai na tabue papojitan di ya kipasinasu padamu budget tabue. Ya iyalah, sehidup semati gitu loh. Jadi materuni lisun di. Iya. Waalaikumsalam, tamaki. Sudah ki. Ya, kasih tabawa tuh. Kalau kan dibawa ki apa anak pojila ada gara yang bota madre sanggara jemu. Apalagi makisi buku nih. Kamu pintar deh. Terima kasih, Nak. Agak tukar badai. Mandi semua aja Tarik-tarik si aleta. Si bawa aja capak lo kayak. Palu katomi. Pak Bening ini dah kata we maja capak ujung. Amo ni rol lepin di. Weh, tandra pakai cita-cita na. Napi masa peda tasina, apalagi mangoto tasini. Kata ni ya pihak ipo ni tahu Weh, kenro ki pale male capak lo kai. Kono mau darah sedikit bola itu. Iya, beles sih. Ini beka danang ya teli. Dek sana kau kada beli na. Makanya kita danang ya beli sana. Dek apa? Salah paling kali ngamu tu. Mira sayang. Ini gak tuh. Iya, Hengki gitulah. Iya, tanah apa labora sakta. Wah. Itu kan dulu anak kota nak maku jadi Hengki. Agak paleta bawah. Oh iya dia Andre pas kota. Pizza gitu loh. Agak ya sepiksa. Pizza goreng. Lo kamu palea sepiksa masa tuh nih agak. Talan di apa di itu bawang. Terima kasih nak. Talo pala joka-joka. Telah nah. Ayo. Kaja iya kita sako cede basi ki mulepo apa dia makaraso cede ba ko selapo bele to pagi iya aga na makalaso na mate kabulator na sapeda iko bango engka kapeda sapeda pa kabulator sampai toro caka candring apa sapeda mina pake bele to pa candring mo pala ini raja ka peniro di pra kumira jual produk ke? Magai. Gigi Mira. Anggota Rio loh. Dia kapene yang anggotamu. Bagi si waktu mau iko.